Ia bia le tua. Ia. Mo mon si iribi inga mal whaftai i le tua i le nea fiafi. Ia, ona o lona lofa malona ngalei. Ona o lea ua maua ho i le nei awanoa. Ua mawhai e ona tātou toe whaatasi lunga o le tātou polkalama i le nea fiafi. Ia, o le tātou polkalama le nei o le Jesus is the answer. Ia, peo na masani ai ia stofita i tasi. I le itu la iwa, ia o lea ua ta tonu lava le itu la iwa i le nei a fiafi. Ia o le vi inga le whaafo i le tua, ia ona o mea sili, ia sa i whaia. Mo oe maa u i le nei aso, e le ngata fo i leo le nei la matanga ina o le nei wa yaso. Ia whaftai fo i le tua, ia ona o lona pui poinga, ma leo leonga ia te oe maa u. Ia o tātou whea ngai fo i mga luenga i le niwa yaso. Ia o te whaftai fo i le tua. Ia ona o le maua pēr le mālosi. Ia le ilewa mai fo i ona manawa mai ngā luenga o le nei yaso. Ia ai whaftai i le tua. Ia o le ua i umanuia le nei yaso. I whi au mga luenga. Ia pēi o ni masani ai. Ia o lea ia e whatalofa atu le pōkalama ia te oe le nea fiafi. I le suafa manu malo Iesu Keriso. Ia e mua ia ona au whatalofa atu. Ia i whioi o le tala lei. I le whatawhaitaulanga ma le whatawhaitaulanga. I tuli manu e wha o le nei lalulangi o tātou iai. I sunga i whawhia ngainga ma o tau whaletua. Ia malo lava le whapalepale ngā luenga le ali. Ia whaftai fo i la o tau tālo sanga. E le ngata fo i lea o le upo le ali. O lo o tau sa ilia i le aso ma le aso a wale anganga. O tangata o le atua ina ia malo rosi anganga. O lea ia e whatalofa atua i le pōkalama i le swafa manu malo Iesu Keriso. Ia o tau sunga i whawhia ngainga. Ia e le ngata i le o tau whale tua. Ia ona se e tule le whatalofa ia o sinsino si o tātou atunu i Samoa, ia le ngata i leo, ia atunu i whafo, i Amerika, ia. Ia whatalofa atu le pōkalama, ia te tau nei o tātou tamā matua, ma tātou tina matua o lo tu i pēle muli panga i nea aso, ma le aso. Ia wafo le tapua inga, le alo whaiwa atu whanau i whiau mga luenga, le ngata i lea o onga, le ngata hoi lea o whiau i tono o ainga, o lea whatalofa atu, pokalama, le Jesus is the answer. Ia i le nea fiafi, ia i o tātou tamama, o tātou tina. Ia le ngata i lea, ia o te whatalofa atu foi, le nea fiafi, ia i la ufai whiau. Lo te mafa le nganga le sunga ia i wasle i sa take ia malfalitua mai se le nofu ialo i nea fiafi whatalo whatu pokalama ia te oe te ma se ufaifi au whamunu e tele lava le atua ia te oe ia mai se le tina ia polfalitua ho i le nea fiafi ia ona o saule la whatalo wha i le tātou pāanga le tātou pāanga masangi o le nei pōkalama o loo tuli te tai mai pēr le tātou pōkalama i aso tofi, ma le aso sā, ia e maise le aso tō nai, i lunga o le te penga whailang, ia au temi uma i tātou te lai watuai, ia whamanuia le atua, whamalom, whaatalofa atu le tātou pōkalama, ia te oe, i le nea fiafi tari tonu ho, i se taimi ho, ia ma ua mai le tātou pōkalama, ia i se taimi, ia whaatalofa, ma alofa atu le tātou pōkalama i le nei, i le nea fiafi. Ia e le ngata fo i lea o tātou a inga, ia maise, ia o wō mai masani. Ia tia, pa manuia le tua le nea fiafi, mpa tālo fatu, pōkalama. Ia te oe, o loo mā te mata mai le taimi nei. Ia po se taimi fo i te mā ua mai e le tātou pōkalama i le nea fiafi. Ia e tari tonu ia o loo i ingis o nisi o tātou ia ua manawa mai i ngā luenga.
ia ele ngata ile ia o nisi fo yo fo to a usu atu fo inga luenga ile nei afiafi ia a fai o naite whainga luenga ile nei taimi ia whamanuia le tua i ngā luenga pui ia malawea ia te oi lungo a wala tonu fo whainga luenga ia whapena ona ia i le puinga maleanga lei male alofo le tua ia au tātou le whato a tau nuu mai a inga o mae a mai ngā luenga ia malo le whai o le whai wai le nei aso e ala i whi au mga luenga malo fo i wha malosi ia wā tari tonu ia o le tausinga o tātou a inga ia mai se a tātou le i nei atunu mau e i Amerika New Zealand, Australia, mamoko uma ma mangu uma o loo Iesu Samoa ia tari tonu ia o tau singa o a inga ia e te tau au na tātou whainga luenga ia awale lumana ia ma le tau singa o tātou a inga au tātou mau au tātou no nofo i nei atunu whainga tālo tātou te iai ele ngata i lewa pes tātou nuu i Samoa ia ma Amerika Samoa malo lava fai o le fai vai le nei aso i fi au manga luenga tari tonu ia o loo iai ale manui a le atua ia te o tou ia ele ngata fo ia ele nei fo i tu o le ia e fa fo ia ele vi inga ma le fa tai i le atua ia ele nei a fiafi ia tari tonu fo ia e fo inisio a inga o whapena fo i le nei vai aso ia wā pēr fo i le vara au pa ia e le atua i le nei vai aso ia le nei taimi ia watu le loto wha vau ia o le pokalama ia se tasi fo i o tō fine ia positina fo i o masani fo i le mautanga ia tina ia nia ia pa mai se atu le nganga o le atua a inga ia mai se whanau le tofine ia politina ia nia ia ua whapena o wala awina ma whaamana waina i le atua o na ngā luenga ia tātou te re whailoto a sau alfina a wala awa le atua ia le whaia ni o tātou loto ma ni o tātou mana ai paule me whaafetai le atua ia ua mau atu ti ngā inga o le tino sa ngā whatia ele tō whine paule me ia ua le tō iaise ti ngā ina ai whaafetai i le atua ia ua whapena o ua whaamana waina hona ngā ruenga ia wāpo i le ngata i leo le ti ngā o le tino sa i e tō whine o lea ia e le nea fiafi ia e whaamaise atu le polkalama i tātou a inga ia le ti a inga le tina ia nia i le nea fiafi ia o na uso ia le ngata i leo na tua ngane ia ai spasi o lana fio na whanau ia whapena ona i ele mawhanwhanana o le tua ia i le whanau ia le ngata i lea whapea le tina o i Samoa ia manisi fo i o na uso ia ai maise fo i le a inga atoa o leo ia ia le nganga o le tua tala tuspa ia amu ia whaanono a wai whaamawhanawhana ina i la tau o le ia whamanue te le lava le tua ia inga ia awa fo i le nei awa fo i le wala au pa ia a le tua si o tātou tua whine ia politina foi ia manuia lau malanga sis ia it was good to meet you. We have some good time. We have a lot of good time. Joke around. Mamea whapena. Yeah. Hiri whaia ni o tātou loto, po ni o tātou whinangalo. Ia ai whai lawa le loto. E le pūlea i le ola. Le ola tangata. Ia o le atua na te au maia. Ia o le atua fo i na te waesea. O le ia tātou maua le loto. Ia tātou maua le whaamatu whananga o le atua. Ia i o tātou loto mo tātou whinangalo. Le nei fiafi. Ia le ngata i lea ia. Patalo whatu lora i o tātou a inga mo wo.
ma masani i atea ia whaatalo whaatoile po kala mai le nea fiafi mai le vai aso mai lo vai aso se vai aso le lei po se vai aso whaingata ia wani mea mo ia e ahoi e tofu a le aso ia mona whaafita uli ia ora ua ia so ia te fia ma o whaafitai i rea tua o le nei vai aso sa mata ngō fielo ua aso mai lava le aso ngā se pa ia le nei aso tofi ia sa langona le pa i mai ma le whaatasi mai o le atua le ngata ia te au ia e whaapea se to lua ia ma le afine tai le tua lo mo pe le nei a inga le manuia ma le manosi le ia e whaafitai la o tau talo sanga whaafitai i o tau talo sanga ia te au ia e maise le to lua ia ma le afine whaamanuia te le lava le tua whaafitai fo i te talo i lungo a wā fo le tātou po kalama ia o tau talo sanga ia o le manuia ma malosi ei le nei a inga ele ngata i leo le tātou pol kalama ia lea ia si e levi inga ma whaftai le tua ono le nei vai aso ia le anime na tupu le anime tupu le nei vai aso whaftai le tua ngā solo le aso o le aso ia uia se winga o le kau o isi kaimi ua maruru o isi kaimi ua vevela ia o isi kaimi pe ua kau afa o isi kaimi pe ua saule mix o le vevela ma le maruru isi kaimi ia e whafkai le kua ia ngā solo ma le leia mea uma i le neiva ia so ia te tonu foi ia ole na foi e manuia le na i tu e te iai te tonu ia olo o iai pe le anga leo le tua e ala i lona pui ia te oe mo lou a inga e le ngata foi de o ngā luenga o me tātou te feiloai ia olo o i whaatasi mai pe le tua ia te oe ma o i neiva ia so ia e whaatai atu i wōmpa anga ia olo o mata mai lunga le tātou Facebook ia e re ngata i lea ia whaapei lunga le tātou YouTube whaamole ia awane i ngalo na share le tātou porkalama whaamole i tātou lunga le Facebook ia le ngata i lea ia o le tātou YouTube whaamole ma loo whaaruaru lava o le tātou YouTube la ia whaamole whai e te le subscribe le tātou YouTube ia me le ave ele nei ava no ta wale wo e sa we lunga tātou pokala e ke alo e subscribe le tātou YouTube mole o lava na malo sa o lunga tātou pokala ia le ia e mole tuaila wanganga whaafitai ia i wōmpa anga o le tātou pokala e ala i lo tau lango sua i le tātou polkalama i le sharing o le tātou polkalama le ngata i leo le subscribing o le tātou YouTube channel ina ia whapena ona halu whaalau i tele malu atu le tātou polkalama e ala i le awhionga pa ia le atua ia i lona upu le tala ina o le swafa manu malo Iesu Keriso i lunga o te penga whailangi o le ia e whaina le e moli atua ia nganga whaftai o le tātou polkalama. Ia, i le neia fiafi. Ia, e ala i lau soswani. Ia, i lungo le tātou polkalama, e ala i lau share, o lau comment, ia ma lau like. Ia, ma lau subscribe, e whaasiri o lau talia, o le upu o le atua i lau loto. Ma lau fina ngaro. Amen. Ia, su ese ai o le tātou polkalama. Ia, o se ola ua foina atu mo le atua. Se ola ua foina atu mo Iesu Keriso. Ia,
o le tatou polokalama foi ne fiafia e le umi foi le tatou polokalama ia o tatou faasoa foi ne fiafia e ua umana o saunia foi le tatou faasoa po le tatou faamalosi lenei fiafi atonu e aoga ia te oe i lou savaliga atonu foi e aoga foi le upu faamalosi lenei fiafi ia e aoga e faamalosia i oe ma toe whamanatu ia te oe o loo o Iesu o loo tātou au nai o le o Iesu e alofa e alofa ia te oe toe alofa ia te toe alofa ia tātou uma mai e le tū la fo ia fo i le tū o lona whanau amen ia a whai sai ein whaapita uli fo i o le neiva yaso ia a tono le tātou upa asoa le ne fi ole a whai le ma ma vai la au i lo loto mo lo fina ngalo i le neia fiafi au wao le upo le atua i le fo i fua le upo le atua ia i le ia matafo i la le tātou whaasoa le ne fiafi ia o le anganga o le nei polkalama ia ina ia folfola ma whaamalosi ia te oe le upo le li ia matala i le leo Iesu Keriso amen a tonu e au ngā tātou polkalama ia e whaamalosi i lo fina ngalo ia e maise lo te e au ngā fo ia au tātou polkalama i le upa whaamalosi e rea tua e au ngā fo ia te e whaamalosi e fo ia i te mire o te su e ai le pe a whai o stari ma su e le upo le li au a se fe au mo o e ma o lea stofi mo o te te talo i le anganga pa i e fe soso ani mai ina ia au mai se upu e au ngā ina ia whaamalosia i mo molo o tangata o se o le upo le tua ina ia whapena ona whaafetaui ma i lo o langa au auna i le tua ma me o lo tutupu i lo o langa ma lo se valinga mo le tua ina ia whaamalosia mo ia ona o sau lo la ia e whaamalosi ia te o le uso po le tofine po le tama po le tina i le neia fiafi o lea ia e whawhetai ia i le tua i lona anga leima lona alofa ia te oe ma o lea ngana o tātou polkalama amen ia whapena ona tātou maua le whelfani o a me o mai i le olanga o a fo i whaasosonga toftofonga e o mai ia te oe ia i lausa valinga i le vai yaso ma le vai yaso ia whapena antu maupe i le tua a ole wha malosi wow o le taua le tātou te taua ia o le taua wha le anganga ia a whai fo i sa wha le tonu ho le newa ia so ia tutu lai ma toi sa wali ma toi talo i le tua so soani mai i pupo ngā ia ma whain tā o lo sa walia ma oi i le lewa ia so ma lewa ia so ia wau fo ia e iei fo ia pupo ngā e me e taimi e whainga le e sase lo sa wali e mai taimi e tofo ina ai fo ia ai sa o fa le tonu fo na o fa le tonu sa o fa vai te le o taimi o tau ngalo le tu ai e sa wale nganga o le tu e musu mai ia te oe ma te wha ma losi ia te oe ina ia e tu lai ma e te savali ma e te tomoe ene o te whaftaia ui le tua whaftaia ui le tua ono lona wha aolatanga te whaftai fo i le tua ono lona upu
e whaamarosia I pēr I tātou I le aso ma le aso. O le me, o le mānai o le upu, o le mānai o fo I le fina ngalo e Iesu. Po le ale tele o tātou, po le ale tele o teimi tātou te le whaamaoni e. Ma le tele fo o teimi o tātou o mua o tātou tangata mo o tātou mana. I le tele o teimi. E alofa Iesu ia te oe ma. E sau ale anganga o le atua ia te oe. E tuli loa mai oe. Tele o teimi o tātou whaangalo ena avele vi inga mal whaftai I le atua. I le aso ma le aso. Tele o afi ia. Walu o le tau o le whaiese whai ngā roto le afi. I o whai ha umalo ainga. E temi walu o mangava mai au mai lo ai au ngalo na avele whaftai mal vi inga I le atua. So o lea. Aua te whaavai. Aua ne e whaapeona o oe le te sanga I mapopo ngā every single day. No. E ofo ia I mātou ia au molo ainga. Ma te sanga I mapopo ngā mwhaingata I aso uma. Ae ole au ngā nei popo ngā matoftofonga ma whaapita uli o lo tātou uia I le aso ma le aso. E whaamalo si ai oe. E whaamalosi ai oe. Ma ua ma te ilo aile mea e te tau ona whai. O le mea nau te whawhitai e whawhita ulimpopo ngā o lo tato uia pe I le aso ma le aso. Ona e whaamalosi ai oe. E whaamalosi ai fo ia. A whaisa I se mea sa au se le nei aso. A ua langona lo se. O te tatalo I le atua ina I e whaamangalo. O le mese se la lena whai. Lena tupu. Nga learn mai se mea. Nga learn mai se mea I atea. So se mese se a tātou te whai a ua tātou ilo o tātou se ilu mo le atua. E o ia o le langona fo inga le ia aua ne I e te se I le melea. I aua ne e te sasi le wha le tonu le na e wha le tonu an. A ola le taimi wa e tau ai atu o tau sau fo le mea ane kasi. Wa e loa. Wa e loa le mea whai. Wa e sau niuni e fo. Amen. E te sau niuni e fo I a o mai to e sau le. Le whaafita huli ane tasi atu e. Wa e loa handle le problem. O le mea na e au ngā ia mō le mea ngā e au ngā ile tātou ui I pōpua ngā o le oranga. A wā a le au noa ma le pōpua ngā ma whaafita uli e o mai o tātou oranga. E tātou te lei loa le lei o le atua. Amen. E tātou te lei loa le lei o le atua pe a le tātou. E wā le taimine. So se taimi e tātou ui e pōpua ngā mwhainga tā o le oranga. E loa ele mamalu o le atua. Amen. E loa ele mamalu o le atua. E taimi e tātou te ui. E te loa e fo ina. E le tu la fo I atua tātou. I taimi e tātou te ui e whainga tā o le oranga mpopo ngā o le oranga. Amen. Ia. Teton. Ia. O lo o manuia o tau. Ia o lo o manuia fo I le nei tū. Aua ne I o tātou whaavai. O a popo ngā o le oranga e o mai. Ia. Mo ia e whainga tā me uma. Ia aua ne I o tātou whaavai ma furi tu ai. Amen. Aua ne I ngalo. A e pa u to tu lai ma e to savali. Amen. To e ave ma e whaasanga. Whaasanga sa o a o I le atua.
Amen. Awa te whaasanga i sis tangata. Au ho ene e wha moe moe i sis tangata. Wha moe moe a oi le tua. Amen. Ja e whaalango lango e le tangata ina ua tu ina mai le tua tangata i a te oi. E whe soani i a te oi le. Because sometimes God will send people to help you in your situation, whatever the situation may be. E le teime a wina mai e le tu. E wai teime e te taumwhai e te te. A ona sau se tangata e whaamanuia mai a te oi. Aua e te te ea. Amen. Aua e te ea pe a sau se whaamanuia mai a te oi. Because sometimes, ki nganga ka koi loa, we need it. Ai ale nganga hoi ngane whapea. No, it's okay. You know, you try to be this. No, 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 no. If you know you don't have it and somebody come and give you money or anything to help you, awane ngalo ia te oe, ele te i o le mea nai le loto le tangata nai sau soani ia te oe. Ona o le tua. Because sometimes, ua koe ngufua oe ma koe poloka mea nga e kakalo i le tua. Ele whape sau le tua tu umai a oe, no, no, no. God will send people to come and help you. Amen. E re whaapea la ala kurkanga ka sa sangi a te oe. Ngai kam whaila i e ke a ngai ke loa. You need it. Ko ur mea ngā o le bright. Ko ur mea ngā o le bright ma le fia. Ka se o liskanga ka. Se mese alaka kou le ua. Mese alaka. Mese alaka kou le sa ilunga ia. Ia a walu alu fo ia ua fo inga le ua. Ia ua le lava fo ile a laku la kanga ka ke ia ua laku si kanga ka fo inga le sosangi. A lo fak ia e vakule me ke fa nga vakule me ai ke va ku. Or kanga ka le sa e va ai mawala lo ia ile la sa wi fa mangi me ia we. Mau ano ele meanga ki nganga you need it. Ia a oro mangaku foi ngale le ke misa sa e lunga i. A le wa waku kanga kale sa ila lo i so swangi nga u e pa uma ila. Ia ki nga ke milanga ki nganga e lo le ke ni le so swangi ale ke. Le o ke por. Le o ke ia le me ia ai le lo. O le nga e kakalu i le li i so swangi mai a te oi lo situation. A le la wotu ina mai e le tua tangata sau i so swangi a te oi. Ia anga ho e ngofo makeke. Onga lea, too much pride. Sometimes we need to humble our heart. Amen. Sometimes, don't listen. Kero. O isi ke me koe pa ua ka kou i me e o mai o ka kou mawhau. Sometimes your own thinking will make you fall. O isi kaimi. Ua koe wha vai vai e o mangaku. Sa ore kāna whaingan. E koe whasia o i au mangaku. Aua. Se al wakur so soangi kalia. Kalia mal whafkaile so soangi. Amen. Aua e ke. E fia manguia foi. Oe re ke anu e. Oe re ua e whaiese me le lei mo so uso. Aua fo inge e whaiese me le lei. Nga e koe arula i e koe advertise. Aia, ouch, ouch. Pa kongo. Leo le kake, le kake le i o le kaku whaasogo. Le kake a katkar ngō hui ngale. I wingo leo langa le kake ke iai. Oe fo i leo ua e anu i so soangi whaise me le lei mo so uso. Wha mole mole ia. Awangi e alu advertise I lunga kapenga I lunga Facebook. Wan mele kako.
E ke alu loe ave se kupe pe e ke alu e ave so se me ke wha. Pe wai whai se me le lei mo le kangaka. Toli. Ngā anga whai a se kangaka le sa e wha mangui ai. Se me se ia ke oe o buia. Pā koe kiki alu kusi whai kau a koa la sa ulungo le Facebook. Advertise umanga me so. Ia. Me vai e ngā wako i le a mali a. Ngō vele mele mali mele. A se vai e. Se vai. Because o mea ngai kukupu. E keilo. E koe wa ese ai lea kua uwha mangianga. E kai mi e fo ingale e ke alu e ke wha manguia i so uso. Awala nge expecting it. God will bless you. Wide awake. No. Amen. O le mea lina. A e alu te wha manuia i so uso. Amen. Awane i wha apea o le ato e saule manuia i a te oe wide awake. No. Amen. Ia wa mea la le tupu. Awa a e alu e whai au a e alu te wha manuia i lo uso. Po sau tu fine. Po o ai, po sau wō, po sau pule, po sau po lo tina. Po ai a. Ai e te toe whea ua roa mea na e whaia mo le tangata. Mai mau a koa. Ua e toe tanua o e toe polota o wha manuanga i le tua. O le melena. A ora e va pe o pe kolu ma singa nga e wha mangui e kakare. Ai ke ila wo or ke mi nge wo e koe whea ua mea sa e whaia. Ma kua ima wa ko ar ngā kai. Kua ma ima wa ko. E siri e nga e alu ma avera kupe ma e whakongor ka ngaka me whaire kupe rea. Might as well just don't do it. Ka kou ia. A e fia mangu ia. Whai ono sa. Whai mai lo loto mali. A whai foi ua furi tua ma le tangata le sa e whamanuia ai. Aua e te whea ua mai mea sa e whaia. A to e whai mai e tangata na sa e whamanuia ai. Fuli mai lona tua ia te oe ma to e whai oe ma. On sai. On sai. Aua te popoli. Ua uma o na sauni e le tua le tau i mo le tangata na. Amen. Ai ka fiofi pe oe. Ka fiofi pe o manuianga. Wha manuianga mai le li. Wha ka fiofi pe pe anga le anga mai a oe. Ki nganga e wai ako e afe le kupe ngā awe ngā e alofa i ai. Ai ke ua i koe wai ako o koe ese mai winga o lau fan po sa uso po ai a ia ke oe. Aua nge e koe luai a mai whafau wha manuianga sa e wha manuia tangatanga. Ono sai. Ma e wha tali wha manuianga sa e wha ia mo tangatanga. E o mai le tua. Amen. Ia. Pela lo uso ya sangili. Ya mai no. Le la saungi mai. Se uso le. Pela se uso le. Le ufai mai o ke waku lo maliwa se tinasiaro. Sau. Bili aku lo e sau malma. Faspovi se tulo wa. Faspovi e me sa moa. Le ala ufai atu lo uso. Ia ufai se mete. Ya vi ele tua faftai le uso. Ya sangile ya faftai uso le fatasi mai le tato por kalam. Ya oso ole matangan na tato faso na what kuso na what to si vai ngol tato faso. E fai se mele le mo lo uso. Amen. Ya fai mo lo tuma. Fai mo le ono lo lofa. Ono le alofa o le tuana ia te oe. O oe ho i le te lia wha manuanga mai liska ngata. Wha mule ia. Te lia mare whawhitai. Awele u whawhitai i le atua.
mawhai melele. E tala o le melna, ia, i e whai tete. A wange e toi fuli tua I tangata sa whamanuia I ate oe. Because o melna o le tupu le teimi nei, I le o langa nei. Ua e toi fuli tua I tangata sa whamanuia I ate oe. A whai o oe le tangata o le atua. Ia e alofa I tangata. Amen. O a fo I whawhita uli, o a fo I tara tangata e tui whai mai I ate oe. Alofa pe I ai. Alofa pe I ai. Amen. Ia, o le tātou whamalosi la I le nevia. Whamalosi I ate oe, ma uli nevia. Ia, ia lula le tātou whamalosi. I le nevia, ia e se I tātou o mo I lumo le tua. Ia, tātou te au I le tua I le anganga pa ia. Ia, na te whaau ia I lona upu. Ia ina ia e talia ngofie lona upu I le neia fiafi. Ia, e ala I tātou whamalosi. Ia, bi o le tua lu mātou ta mai le neia fiafi. Waptai le neia wanoa tā ua o mātou maua le tua. O le a mātou whaalongolongo I no upu. I le neia fiafi. E upu o umana e saunia. E whea ngā e whaatonu, ma whaapoto ai I mātou. Ia ene ngata I lea. Ia e whai malu I tau ina ia toi whapēnao na toi whaamalosi mo oe mo lau ngā luenga le ri ie. Te maale nea fiafi. Whamanuia I au tangata I le nea fiafi. E ala I lau upu. Whamanuia I lau lātou whaalongo. Ina ia o lātou talia lau upu. Ia ma awina atu le ola. Mo lau fio e au auna I a te oe. Iesu Keriso. I le nea fiafi. I une nei a whaamalosi. Ma le manuia. Mau se anganga fau. Talia o Iesu Keriso e a vea maali I mawhaola. Ia o le vi inga e whaafoi tu maupea I a te oe. Ono Iesu. Amen. Ia. Amen. Ia ole. Le tatou upa malosi ne fiafi ia o le tala masani. Ia, o lela a tatou tala noa le kamo sa kaio. Amen. Ia, kamo sa kaios. Sakies. Sakies. Veli whapala nginga ka malo le ngoa. Ia le kamo sa kaio. Ia o tatou malama I le tala ia sa kaio. Ia o sa kaio, ia o skanga ka pupu. Ia o sa kaio fo. Ia sa o kangaka le sa e lunga la au. O le ale la au. O suka molo. Ona o lona fia wa ai ia Iesu Keriso. Ona o lona wa ai ia Iesu Keriso. Ia o lea. O le tātou tusi whai tau. O le a maua mai le luka. Amen. Ia. Maua mai le luka se fulu ma le iwa. Luka lona mta upa se fulu ma le iwa. A o lona whai upu. Mua mua se I o ili se. Se I o se fulu. O le tala le ia sa kaio. Ia le la tātou tala noai. Ma tātou whaasoa I le ni fiafi. Ia o le luka lona mta upa sulu ma le iwa. A lona whai upu momo. Ia se I o ili se fulu. Ia o lea au. Lea o lea au whai tawina atu. A whai wei eilo tuspa ia. Ia wa ai fo ai ma tanga ai fo ai. Ia tātou whai tau whaatasi ai le ne fiafi. Ia o le luka sulu iwa. O lona mta upa. O I luka lona mta upa sulu iwa. Whai upu mua. Se I o se fulu. Whaapea. Ua ui atu Iesu I te tonu le ai o Yeriko. Sa I ai I nā le tangata ao la fonga sili e ingoa ia sa kaio. O le tangata mau o loa o ia. Sa nau o ia e fia wa ai ia Iesu. Ai sa ele mawhai ona o le tumu o tangata.
Awa o le tangata pupu'u o ia. O le mea lea na momoe ai loa o ia whaasili I luma. Maae I le la au o le suka moru. E wa ai ifo ai I a Iesu, awa o le a ui ane ai o ia. Ua o atu Iesu I ai, ona te pā e lea I lunga ua sila fia, ai e ia sa kaio. Ona fetalai atu lea o Iesu I a te ia, sa kaio e. Alo ifo ia I lalo. Awa e te tau ona ou I ai, I lau fale I le aso nei. Ona whaavawe ifo ai lea o sa kaio I lalo. Ma ua tali mai I a te ia male fia tele. Ua iloa e I lātou uma. Ona mui ai lea ma whaiane. Ua alu atu o ia e api I le fale o le tangata angasala. A ua tū sa kaio I lunga, ma whai mai I le ali. Le ali ie. O le a o avatu, le afa o au mea uma I e mātitiwa. A whai foi ua o avea ni mea, a se isi I se awala le sao, o te tau I atu I ai e taiwha. O te tau I atu I ai e taiwha. Ua petalai e su I a te ia. Ua o mai le whaolatanga I le ainga nei, I le aso. Ona ua whai o ia ma talii o a Faraimo. A wā ua sau lea talii o le tangata e sa ili, ma whaola I le na leilo. Amen. I tatua tūla I le. Ia, o le whapalangi. Luke 19, verse 1 to 10. Whapea. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to murmur. He has gone to be guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Vi ia le tua. Ea. Ona saula ia le man o le autu o le tātou whaamalosi ne nefiafi. Ua e sa uni e te feiloai ma Iesu. Amen. Ua e sa uni e te feiloai ma Iesu. Are you ready? Or are you prepared to meet Jesus Christ? Amen. O le tala le ia sa kaio. O le mana ia o le tala.
tala o masani o na tātou whaalongo ai. A le mea monia, o le te le ia se fe au o lo o tau mai ma whaasino mai ma whaali mai i le tala lea. Tala le ia ifo. Ia sa kaio. E te lo au na ai te le i sau whaina le talia Iesu e a vea mau whaola. Ai e te le i sau fo i tu ina atu lo wola i le atua, mau fo ina atu lo wola. Ma sui mai lo wolanga i le atua. E ai pua ngā, pe ai mea o lo o whai ma whaalawe lawe i a te oe. Amen. Ai tātou te le i au mai e aweri o tātou wola i le atua. There's always a problem that you have that is bothering you and is blocking you to come and see Jesus or to meet Jesus. Amen. E whawhita uli o nei a te oe. E whawhita uli o nei a te oe. Ai te li i sau e anu, te sau e avero wola mo Yesu. E whawhita uli o e tofu al tangata ma hona whawhita uli. Po ni mea fo i o lati tupu le o langa. Pei o lau tino, o mai o le tino. E mai masangi. E mai e le tala ho inane o isa mo mai. E le mai o le a inga. E te ola mai a. O iei le mai. E le ngata i lea. A le o mai o le tino. A le ngā o whawhita uli. O pe o lau to o lua. Le wāwha ulu ngā li. O le ngate nā o lau whanau. O lau a inga. Po o lau o langa fo. Kusa o mea ia le te e sa ngā ia ma oe. I teimi umo o lau o langa. Amen. Ai te le i saula i a Iesu. Ai te le i alue avero wola mo le tua. You already have stuff to deal with. Amen. E ke ola mea ele ngei laulangi. Wa iei whapita uli mea i te e sa ngai am oe. Amen. An tatou maina i le tala i a Sakayo. Sakayo's already had problems to deal with. Before he went meet Jesus, he already had problems, physical problems, to deal with. Ole whapita huli mua. O si koe ingo o nasa, o whainga leo Sakayo. It was his height. O lona umi. Ele o se tangata mawalunga. O le tangata e pupu. Pe sa. E nofo lama e mawhauwhau ye. O se tangata pupu. E le whaingo fie. Le winga lau tala. O le tele i o me ele mawhai e le tangata e pupu. Le ua tātou sila fia. O le tātou te sila fia o mō tangata pu. Sa.
E kele i o me whawhita uli e so ngā e la ma tātou normal people with normal height e la ma le tangata pupu o le tangata pupu o le tangata sasa o le tele i o me tele i whaale tonu o i le tangata o le whai o le mai o le tino o le mai ele tele o me ele whaingofie o na whai a fi manga o se mea fo inga le se mea o railung ele mawhai on aisea ngai re au wai tele i o whawhita uli e maua e le tangata pupu e sa ngai ma tangata there's some things that you know kangaka pupu le lau kango wha sa mua kangaka pupu ele mawhai e la koonga whai me e whai e ka koe normal height mawalunga le what 6'5", 6'1", kangaka mawalunga ka koe mawalunga ole o pupu ole whawhita uli na o is o le is kumaro sko ingo sa kayo o lona pupu amen o me o le oranga e o ia te oe ai te le isa ue alwe va a Iesu mo tu uina atu lo ora mo Iesu o lewa leva o lewa iai whawhita uli o lo o teo ma oe i teimi umo lo oranga amen o lera e tātou te whaitau atu le tala ia o whaalongo sa kaio whaalongo sa kaio o leo sau Iesu amen o lera tātou tala noa i le whaafita uli na mapupuanga no o ai sa kaio amen ai le i tau nuu le mea na mana o ai ai le i tau nuu le mea le ia Iesu amen o lera tātou tala noa le amatanga ina la ua whaalongo sa kaio ua whaalongo sa kaio o leo sau Iesu o le mea ua tupu o leo whaalongo sa kaio mo sau Iesu a o le iei popo ngā le sa ngā ima sa kaio o le whaafita uli o skoe ingo sa kaio e pupu e pupu e whai o le pupu o sa kaio a o le whaalave lave o kangaka o le ua whaalongo sa kaio o le ua sau le whaaola a o lona whaalave lave e whai o lona pupu a o tangata o le whaalave lave o tangata o tātou e eile taimi tele o tātou e iu taimi o tātou mana nao e tātou mairo e ave o tātou wola male ave o tātou wola ia Iesu a o lona whaalave lave o le iei mea ie poloka ai ma punitia ai lou alue va ai ma ave lo wola ia Iesu amen e teilo pe ona o whai atu i lo uolanga sa o iai pe ona o mori mauma o tau tala atu pea i lo uolanga sa o wola ai e mo i lava i sa o wola mai le whaoltanga sa o loa Iesu amen sa o talia Iesu sa o ngalue fo i le ngaluenga
Sa whaonga fo ia uri ngā luenga le tua. Ai te iro. Sa fo I tua le oranga. Amen. E ke ilo e sa o ere kala fo ingani. E whai ngō fiero sau mō mua. E whai ngō fiero sau mō mua. E whai ngō fie fo ilo walu I whafo. A o rau toi fo I meito tonu. It's hard to come back in. There was a time that I want to come to serve the Lord again and give all my heart to Jesus. Sa iei mea sa whai ma whaalawe I a tea. Amen. Sa iei mea sa whaalawe I a tea. I lau tui sau. E tui wa a Iesu. Ma ave le ola I a Iesu. O lea. O le sikaleki. O le pia. O ko inga ngau o le kingo. O fie fianga o le neio ranga. O mea ia sa pungitia ai. Ma whaawhainga tā ai lau tui sau tui au maila ola I a le. Tui maila ola I a Iesu. O leo wa whaalongo. I knew Jesus is coming. Amen. But at the same time, there was something was blocking my view to see Jesus. O leo langa, sa iei mea, sa orna o le fie I tu ina naunga o leo langa. Sa whai ma whaalawe lawe. Sa whai ma lo whaalawe, sa whai ma whaalawe lawe I a tea. Amen. O le whai mai le tala. O le wo whaalongo sa kaio. O le wo sau Iesu. Vai ako sa kaio. O le makoa. Le iloa kwa Iesu ona lea. Ona o le toa tele o tangata. E le o le toa tele la o tangata. Ua mafu ai ona le iloa atu ia. E sa kaio e le Iesu. No. O lona pupu. Amen. O lona pupu. Na whawhainga tā ai ona loa atu e sa kaio Iesu. Ei mea o le tātou o langa. Ei mea o tātou o langa o ro whai ma wha. Whaalawe lawe ia I tātou. I le wa ai atu ia Iesu. Malon wha o tanga. Ai te ro. E le a vea le pupu o sa kaio. E le I a vea le pupu o sa kaio. Ma mea sa ia le mawhai e o nā lue wa a Iesu. Aua nei a vea whaafita uli. Ma pua ngā. Ma whainga tā o le o langa. Ma a tuina nau o le tino. E polo kā ma whaalawe lawe ai. Rau tau ma whai e alu a velo wola mo Iesu Keriso. O le pupu a sa kaio. E rei wa ai sa kaio lona pupu. When he heard Jesus is coming. E rei a vea lona whainga tā I lona wa ai atu ia Iesu. E rei a vea le
le poloka mainga o tangata ma le motu o le to tele o tangata. Na pungitia ina lo na waai atu ma sila mai loa atu Iesu. Ma me sa vai vai e ia. Ma me le vai vai e ia i fo. Sa kaio. Amen. He meia. He me sa ia when he heard, he couldn't see Jesus. But what he did, he ran. He meia. Mai ina ua le mawhai ona ia i loa atu Iesu, ona o le motu o tangata. Ona o le whaalave, lave mai o puapua ngā. Mawhai ngā tā o leo langa. Mawhiawhianga o leo langa. E whi mea. Sa hiere whaawai vai asa what? What he did? He ran. Ea. E whape ngā mo me o le loto tangata wanau nau e awele ola mo Iesu Keriso. O le loto le tangata ua sala mo moni. Po le a le tele o whaafita uli e o mai leo langa. Po a tala tangata e whai mai ia te ui. Amen. Whai mai ia e te tamoe. Amen. Whai mai e te tamoe te le tutu. E te le sa wali fo. O le tangata ua moni le sala mo. Uma na o eofo ina atulo na ora mo Iesu Keriso. Whai mai sa tamoe. Ale whai mai e. Whai mai. E iai, sa iai i nā le tangata hao la fonga sili e ingoa ia sa kaio. O le tangata mau o loa o ia. Sa nau o ia e fia ai ia Iesu. Ai sa le mawhai ona o le tumu o tangata. Whawhita uli mo muona. Whawhita uli longolu, whai mai. A wā o le tangata pu o ia. Amen. O tātou wā aila i kuso e le maanga i o le kala i lau whaalongo. O tātou whai tau ai. Ale whesili. Ua e i loa. Le whainga tā. Amen. Le whainga tā. No o ai sakaio. Talu ai olo na fialu e wa ai i a Yesu. Amen. E whai o le poloka le tele o ka ngaka ua le i loa ko sakaio Yesu. A olo na pupu. That's a struggle. Ai wa ai fo istangata pupu ua e kamoe. Alua mili mas ka ngaka pupu. Le pe lua mika pe kolu mika le mama. E whaongo nga e sau whako a kingi ni sa ai o le mele la. Kala ma le mo. Fika i fōra e ma e mawhau ma e kango e picture. Le kele o ka ngaka. Le kele o ka ngaka sai ei. Whai ma whaala mira. O longo winga. O le ta mo e a sa kai o le ngaka mo e hei luma. It wasn't easy. Amen. O le ta mo e o sa kai o le ngaka mo e luma ina ia sili atu i luma motang i tangata nei. It wasn't easy. A e sau e avelo wola ia Yesu. Amen. Awane ngalo ia te oi. E rei whai ngō whiero sau ia Yesu. Amen. Awane ngalo ia oi. E ei whawhita uli.
Amen. E iei whaafita uli. I le wā oe ma Iesu. Awane e ngalo ia te oe. A e sau e avelo wola ia Iesu. There always gonna be problems. You're always gonna be struggle. Amen. There always gonna be pain. Amen. O whaafita uli. E iei a whaafita uli e o mai le oranga. O le whisi. A tatou wā ai i le oranga o sa kai oa. O le oranga sa kai o. Whemei o le kangaka. Whemei o le haola fonga. Chief tax collector. Marisi me, o le o le kangaka fo, o le kangaka mau oa. Kele fo i o kala e whai e whemei o le kangaka ngoi. Le se umanga o kwa i kako whaasoa. So sa kai o fo, e le o se kangaka. E whale tonu fo. E whale tonu fo i le o ranga o sa kai o. Poe vai e. O sa kai o rona o ranga o le tangata e whale tonu e anga sala. E ngoi. Ai na ua whaalongo sa kai o. O le ua sa wali ifo Iesu. Angi lo markamaro. Le koe e se whakarikari. Te ro ea e ngā lala ua isi mga e sau e avero wola mo Iesu. E ko uma mea sa e fia ai. Amen. Ua e le va ai ai lo se mo lo wanga sala. Ua e le va ai ua e le mai mea sa e whaia. Le anga sala ma ko inga ngau o le kingo sa e whaia. Ua e le ma. Ua e tu ua uma mea na au e ta moe. Ona o rau nau. E aveina maofo ina atu lo wola mo Iesu Keriso. Amen. Kuso le mea sa ia sa kayo. Ina ua whaalongo sa kayo ia Iesu. O sau Iesu. Sa ia te ia le nau. Amen. Pe mai sa ia te ia le nau. Pe mai o le ala lea sa ia ta moe ai. E wa ai Iesu. Ia ka whika aku le moko kangaka sai. Longo winga. Alo aku I oso mai I whaafiofi mai le vālea sau I e ke loa with all that he been through Zacchaeus didn't give up. It didn't give up at kamano. Pe unga ufai aku o le kangaka pupu aka moe e mai se la pe ako kere kangaka no winga e whaafiofi aku skamo sa kayo. Wale mene whai mai. Mei ngā manga o sa kayo ye sili aku inuma I kangaka nge. E whiwa ai ai Yesu. So le kele your problems nga. There's going to be a lot of problem while you running to go see Jesus. O ia whale tonu. Awa ne e whawai mai. Don't give up. Amen. When you give your life to the Lord, keep running. Don't give up. No matter what come through you. I lau ka moe. Maronga lue ni ngā ruenga le tua. Awe te whawai vai mea. Ole Pe te iai ma oe I lau sawalinga ni ngā ruenga le tua. Keep running. Don't give up. Amen. E kei lore mea ngai loa e le give up. Morka ngaka wa ngau. Ke no oe, e ngau se mea.
Amen. Ye e manga o ye e moa. When you want something so bad, amen, you're going to try your best to get them. Amen. Penga sa kayo. Sa ngau sa kayo. E vai a Iesu. Alonga ngau le sa tamoe. No matter how many people was there, how crowded it was, he run. No matter how short he is, no matter how slow he run, but he run. Amen. Pe e te anga sala. Amen. Pe tauwalea ro ranga e tauwalea mea sa e whaia. A e sala mōro wai manao e ave ro wola mo le tua. E manao e ave ina ro wola ia e talia Iesu e avea mo wali i mo whaola. E te re ngofo you run. Amen. You run to come see Jesus and give your life to the Lord. Don't give up. Aua nei e whaavai. Ai ke lola o le mea manga ia. Ke lo ele mea manga ia o le karalea. E whai o le nau o sa kai o e whiwa ai a Iesu. Sa le avea le tele o tangata ma le motu o tangata sa whai ma wha lave. But he run. Ai ke lo. E wa ai aku sa kai o. They're always, I will find my best to find a way to see Jesus. What is the last thing that he did? Ha e lunga le la au kamalo. Ha e sa kai o i lunga le la au. Ona lea. Onga o le nau. Onga o le nau i aua nei a vea mea o le nei o langa. O pua ngā ma whaafita uli o le o langa. E o mai i a te oe. E pungiti a ai lo wa ai ma lou au nanga mo Iesu Keriso. Peo no whai atu. When you want something so bad, you always try your best to get him or to get what you really need. E peila o sa kayo. He wants to see Jesus so bad. He was a short man. He couldn't even see Jesus because there was a lot of people. What he did, he ran. He ran through all these people so he can pass them. But for some reason, while he was running through all these people, all these crowd, he still didn't see Jesus. What he did, he saw the tree and he climbed on the top of the tree. Vi ia le tua mo le tangata e nau. Mo le tangata e nau ina ia loa atu Iesu. Tangata o nau ina ia whapena ona wa aia le ma fia au na ma ave le ola mo Iesu Keriso. Zacchaeus, he overcome the situation. He passed right through the crowd and climbed up to the tree to see Jesus. He never gave up.
Ah, a e sau e avero wola ia Iesu Keriso. Aua ne e whaavai. There always a sit. There, Jesus will always be there for you. Ah, o awa pita ule o mai. Aua te popoli. Aua fo ia te whaavai. Se o leo ranga nei. E ia whaapita ule o leo ranga nei. Ah, e ia whaapita ule o leo ranga nei. E le whapea e sauro ua e sau e avero wola mo le tua. Matalia Yesu e avea mo wali I mo whaola. Ona e whapea la I o wale ei. There's no more, no more struggle, no. Amen. E ia fita whapita uli. A oro au auna maro wha maoni ia Iesu Keriso. O le nā e te le longon. Langona I nā I le whaavai. Ah. Tatou whaarongo le tala ia Peteru. Ah. Le teimi le ngasa vali e Peteru lungo le vai. Ina ua whai atu Iesu ia Peteru. Sau. Ah. When Peter walked on the water towards Jesus, the storm was still there. Ah. Na iai ale matangi. Sa hangi e ale matangi. Awana ni o tatou whaapea. A tatou o tatou. O foi na atu lo tatou wola mo le atua. Ma tatou o auna matalia Yesu ma avea tatou ma tangata whaolaina. Ona le ai la I o ni whaapita ule o mai. No. When Peter walked towards Jesus on the water, the storm was still there. Just because we serve the Lord, we serve Jesus, doesn't mean our problem's gonna be just disappear. No. The problem and the struggle will still be there. Amen. E te loa. A e nau e sau te au na mo le atua. Po wafa fita uli. Wafa ingata e o mai leo langa. Amen. Au ar wha vai ei. Ia tātou pei o sa kaio. E re wa ai sa kaio I longa pūpū. E re wa ai sa kaio le ko kele o ka ngaka. E le ai ma nei mea sa wha le tonu ai le a. Fia nau, le whaingale le nau o sa kaio. E hanu wa ai a Yesu. No. All these things that he went through before he saw Jesus. He didn't give up. Ai te ilo. E hei fo I teimi e. When you come, ma lisi me e saun. O le teimi e te sau e avero wola. Mo Iesu Keriso matalia Iesu e avea mo wali I mo whaora. There's some people's gonna turn back to you. I mean, turn away from you. That's what I meant. Ora ai ai tangata o le a whai mai a te oe. Amen. E ai tangata o rou a inga. E your friend. E tangata I loa oe. E tangata sa lua mafuta whatasi. Your drinking party. Your late night grooving party buddies. They're all gonna be against you. Amen. And remember, when you come and give your life to the Lord, people will always remind you your life that you used to be. People will always throw that to your face. O le taimi e te sau e awero wona I a Iesu Keriso.
o sa e masangi ngo tau tawhao. O sa masani ona tau ewa tu I o a ingo. O uso, o tu whawhine. O tangata e masangi ia te oe. E toe o mai a toe tongi atu ia te oe. Mea sa e whaia I lo o ranga tuai. Ale na whai mai ona ua whai atu lo Iesu. Ina ua whaamanuia Iesu ia sa kaio. Whai mai Iesu ia sa kaio e. Sau ia I lalo. Ole aso. Whai mai ea. Whai mai. Ua I loa e I la o whai mai. Ona whaawai o whai mai. Sa kaio e. Alu ia ifo I lalo. A wā e te tau ona o iai I lau whale I le aso nei. Amen. Mā ngai e I le whaamanuianga. Mā ngai e I le whaamanuianga. Mamau tangata o sau alu avele ola mo Iesu Keriso. Amen. A hoona e sau ua avele ola mo Iesu Keriso. Ua e ngalue mo Iesu ma lou whaatuatua, ma lou whaamaon. E teilo. Uma leo langa nei. I le whailonga whisili le manuia te oia. E te ho I le ora e whaavavau. Amen. Wewa ai le manuia na mau e sa kaio. Whai mai, a wā e te tau ona o iai I lo whale I le aso nei. Amu ia sa kaio. Amu ia sa kaio. Ai kero. Ke ia sa kamo sa kaio. Ai o mai lo maanga kama ia. Ke ia sa kaio ai o mai lo maanga kama ia sa lako ka whawhau. Sa lako whai mea le lanulangi ngā wai kaimi O ngā uso o po ai Ke ia sa kaio le oso mai Whai mai, whai upo e whikua mai. Ua I loa e I lātou uma. Ona mui mui ai lea. Ma whai ani. Ua luatu o ia. E api I le whale o le tangata sala. Beba ai mea au mui mui e whai. E wa ai aku lo wa ai. Aua nei a mea sa e whai I le lalorang. Ua e lo ngā loa ma ua e loa ua e salamo. E te manao e sau e ave lo wora mo Iesu Keriso. Pa ai arika maisi I leo ngā sau I lo mawhawhau. O kala o friend ma lo a inga ma le masangi ia ke oe. A o iai le lalorang, a o e whaia me lalorang. O le apoloka I lau sau e alu e ave lo wora ia Iesu. No! Sau! Sau. Sau alu e ave lo wora ia Iesu. Amen. Sau e tau tua ma ave lo wora ia Iesu. A wā uma leo langa nei a o lo e tu maupe ia Iesu ma le wha tua ma le wha maoni. E te alu I le ola e wha abawau. Amen. O le mena, a wane ingano ia te oe. There's gonna be people against you. People that so-called family. People that so-called your friend, your best friend. Ele I le wanga whai aku, le kele le mea ngau I eskamo sa kaio son. Afu, meskamo sa kaio e mga oi whiwa ai a Iesu. Ele whai ngau whier kamo e meo sa kaio ma e runga la au sa whiwa a Iesu. O lea whai ua wha manuia matalia I Iesu. Ona sa sila fia I Iesu. Le nau o sa kaio e wa ai a tia. Wa ai Iesu le pupu o tangata.
Wa ai Iesu le to atele o tangata. O le whātua Iesu ma le nau, o le whātua o sa kaio. Ma le nau o sa kaio e whiwa ai a Iesu. Le sa iei na e lungo la au. Sa le popole a sa kaio pe o ngai is kangakang sala. E rei popole fo sa kaio o ngai is kangakang oi. Nope. Ngā lua sa kaio o ngolo na nau. E whiwa ai a Iesu. O lea la ua whai atu a Iesu sa kaio. Susu mai lau sunga i lalo wha mole mole. O le ason ngai. E te tau ona o iai i lau whale. Woia. Ai whi soi mai lo mara au mui mara au whai kala mara au look down ma ang woi vai lali. Wai lali soli. Wai kako kamala len kako e vai vai solen ki alale wo praise the Lord. Lale wo si ilima. Tole wai kako kamala le ke ia wo le ko sa ka ka fa. Lale wo wa makele o farsa ai wo ka Tole wai kako kamala le nga sui ale o ranga ese mai aso. O mea ia. O mea ia o mai ia te oe. Ai te ilo. Aua i te popole ai. A fo ia na o na e salamo. E te sau ale a velo wola ia Yesu ma te li Yesu. At the same time, e ki sau e confess your sins to the Lord. O le ala e pa aku whikara au mui. Ma wali i e skamo sa kayo. La mui ngai o ia Yesu. Ai wha alonga kroma sa kayo. Wha perom sa kayo. I am not gonna let this guy ruin my time with Jesus. Amen. I am not gonna let this mui guys to ruin my blessing from Jesus. So what Zacchaeus did, he confessed his sin to Jesus. Not to these guys. Nope. To Jesus. Ale fai mai. Fai mai fai upoi wat. Fai mai. A ua tu sa kaio i lunga. Ma fai mai i rea li. Amen. Kusa o lewa umanga mui aku la wali ia. Kusa o lewa umanga fai aku la wali ia kala ska mo sa kaio so le ia Yesu. Pero mo sa kaio. Oh, no. No. I am not going to let you guys ruin my blessing from to seeing Jesus and spending time with Jesus. Also, my lo markamaro. Confess lo ilumo Yesu. To Jesus. Not this guy. Wa kelo kako. Se you kanga kake o confess ai. Wo kako le o confess ilumo le tu. Mata o yo tato ang salam matato salamo. Sole. Kanga ka o ka o mai ka anu ka. There's some time that you can confess. Sole. Eva ayo la o mesele. No. Ese ser kanga confess ai o messe. Alu ile akua. E wha mangalo malau ai mese senga e whaia. Alu e kuri vahe i lea kua. Kakaro i lea kua e wha mangalo oi. O ia la e koe anu la koe ka u confess o uang sale ka ngaka. But these are the same people. These are the same people who will never confess you the whainga o kala. The people that is your friend and you hang out and that is your... No. O ka ngaka ia, o le a koe pingia oe. Mena, alue, i e sala mō ma e tō tuli i au vai. Ma e te taro i le tua, ma whaatanga ina Yesu e fio i lau roto ma lo wanganga. Eva aila oe le confessor ka maaluanga whai a Yesu. Whai mai. A ua tū sa kai o i lunga ma whai mai. Oi rei, kako whai kau mele, le au mui. Whai mai.
ua iloa e i lātou uma, ona mui ai lea mawhai ane. Ua alu atu o ia e api le whale o le tangata angsara. Amen. Whapea rogo mawhaingale masakai. O. Kūro marka maro i lunga mwhai mai. Lea li ie. O le a o a watu le afa o a umea uma i e mātitiva. Nā. O longo winga. Tātou sila fia. A whai o oe o se tangata mau mea ai te lea lofa i tangata. O le angsala no mea na. Amen. O le angsala. O le angsala o no le anu e fesosoani i tangata ma alofa atu tangata mativa. Pe te alofa atu i se tangata o lo mo mi sosoani. A whai e tele mea i ate ue, a whai o oe se tangata mau o loa. A e te tufa ma fofola atu o lima i tangata o lo mo mi le sosoani. O le angsala na mea na. O le ala e whai atu ai sākai o. Whai mai, lea ni ie. O le a o a watu le afa o a umea uma i e matitiwa. Koe whai aku lo marka maro sākai o. Ngas ngā le whaalongo le au mui ia. Le whaalongo voi. Le whaalongo mai le kamwhasa le kamaro sākai o ia Iesua. Osi koe osi aku marka maro, whai mai. A whai foi ua o a vea ni mea a se isi a wala le sao. Wai mea ka malo. Kusa o le makwa i mara ua li ia ngā o whai au kala. Kusa le mawhi mai so le wewa i whako a whaura inga e wele sau o le. Le sau la unga mai lunga ka penga whai langi e pei a le kama fo inga lea. Le mea ai ka paa. Le mea le longa se me o ngā i fo ai le longa se mea aru le loku sau whafo aru le loku. E wa ai ei lili. Le lai wha pēra la wari ia. Ele afo. Ele ka ua e kamalo sa kaionga mea i le kua. Langa se malonga ang sala. E whai o le alofa e kamalo. E ufa mea mo kuor ka ngaka e maua. O ka ngaka e maua e kele kupe kele mea oloa. Ai le alofa i kaka makiwa. Anga whai e lofa i kaka makiwa. E re whai mai e aru ave kele anga mea, le afa anga mea mo kaka makiwa. Kuse ka umai e. E re i whai so ange kwa kaka sa kaio e ave singi mea i kaka makiwa. Kusa la laua i loa e sa kaio lo nganga sana. Le la e maa i laua li ia ai wha pea la whai aku o le a whai pea mai Iesu ia o le a no. Nga confess a kama lo i lumo Iesu right in front of these people. What people? Your family, your friends, your co-worker, your church people. Amen. Le fai mai, a fai foi ua o a vea ni mea, a se isi se a wala le sao. O te tau i atu i ai e taifa. Amen. O kou mangkuanga fo ile kura fongolinga fai a koe lea kua i amusi. Kai kukusa le leia mani melea. Le ua le kusa o le ua wha popo. Kusa o mea i nga ba ese ka mano o sa kai o ke me whaila i tax. Vai oe le whaila tax. Vai oe le ka kou i e whaila tax. A whai o ngā ue e ba ese kupe e le kakaunga e ba ese mai lau tax le. A wane i ngano ia, oro sila fia ele, oro sila mai le akua. O le anga sala, o le anga sala ngā sa kai ong whai. A le whai mai sa kai. Le whai mai, a whai fo i ua o a vea ni mea a se isi a wala le sao. A ka ulola mea lo inga lo wha lo whai mai ia. I le kai me whaila i tax. No, inga e awhar mea lai alu yo. A ke alpasenge a kole sau le kanga.
Vaila o le faila tax. Ya. Ya one e ngal. Ia ko kongi fa ma ya. Wai ko mangkuanga na le afoi. Le kula fongonga. Ale aku le nga fai amos. Le kala le aku le ale li iling fai amos. E alu fai fanga unga Israel. Ngai maua mai le numera 5. Numera 5 lona fai upu. Numera lona mta upu 5. Lona fai upu 1 ma le fitu. Na fai mai. Fai mai. Ia e fai atu i le whanaunga a Israel. Pe a fai e se tane po o se whawhine se angasala o angasala uma tangata e soli ai tu la fono le li. Manofo sala ai lea tangata. E faa ali lava e ia lana angasala na ia faya. Leana faya sa kayu. He confess. Ilumo Iesu. Fai mai la ia. Na te tau ia tu fo i lana angasala ilona a toa toa. Ma whao popo i ai o lona vaenga e 5. Ma avatu wai i le na ia angasala i ai. Amen. Ale whai e sākaio. Le ua whao popo. Le ua whai sākaio ia Iesu o le raha. A whai fo i sa ia. A vea ni mea a se isi a wala lesa. O te tau i atu i a te ia taiwha. Tiro. A ona e sala mōma e saue. Confess lo. I lumo le atua. Lumo o Iesu Keriso. Ma a vea oe ma tangata whaolaina ua e talia Iesu Keriso. E a vea ma wali i mau whaola. Ma le wha mauni. Ma le tautua, ma le wha maoni, ma le wha tutua. Amen. E wha manuia le atua i a te oe. E wha ngalo fo i le atua i a te oe. E wha ngalo e leto o au se te loa. E te saulo e talia Iesu e a vea mau whaola. Ma a vea oe ma talii ma whawhine le atua. O mea se uma sa e whaia. O matanga uma sa e whaia. E whaangalo uma e le tua. God will forgive you. Amen. Le tala mana ia le talia Iesu. Le talia Iesu na whai. Ia sa tayo. Ia sa kayo. Mana wali i la ie mui. Mana wali i lewa ai mai o nga o mea makanga la ke mangkuanga e le mangkuangi me le. Le la e whaalongolongo me le wanga i ai whailo malakali a Iesu. Pai mai a Iesu. Pai mai. Ua o mai le whaola tanga i le a inga nei i le aso. A inga oi. A inga oi ma. Le taimi ai te talia a Iesu. E avea ai ma au whaola. Ma e talia Iesu i to tonu o lau loto. Amen. O le lai whai mai Iesu. Ua o mai le whaola tanga i le a inga nei i le aso. Which mean at that time. O le taimi ma le aso. Ua e talia a Iesu e avea mau whaola. O le taimi na ua i le whaola tanga le atua. I to tonu o lau a inga. E mai se oe. Le lai whai mai. Ona ua whai o ia mata li o aper amu. Whai upo se furu. Whai mai. A wā ua sau le ata li o le tangata. E sa ili ma whaaola i le na leiloa. We were all lost.
Amen. O tātou mao tangata sa leilo loa i le olanga. Ai le i tātou o mai e tu i nātu o tātou ola mo fo i nātu o tātou ola mo Iesu Keriso. We were lost. We were lost. A o le alofa ma le anga le lei o le atua. Lea sa i au mai eilo na alo e pele to o tasi. E ma liu lungo le sātaro. Ina ia wha maa ngalo o tātou wangsala. Ma ia wha pēnā o na tātou talia Iesu. E a vea mo tātou a lii mo tātou wha aora. Ina ia sao maola e whaavavau o tātou wanganga. I le ola e whaavavau. Amen. I le ola e whaavavau. So, ia e nau. A e sala mōmon, mō le tua. Ia e nau. Me mua, sa kai o na whai. Sa ia nau. E whiwa ai a Iesu. Sa ia tamoe. E whiwa ai a Iesu. Sa ia hae lunga le mea mawalunga. Ole la au. E whiwa ai a Iesu. There's always a way for you. There's always a way for you to overcome the situation. Amen. A e nau iai. A e nau iai. E iai ala wala. E whai iai. There's always a way. Amen. God will always show you the way to overcome the situation. Amen. E pei o sa kaio. E li avelo na pupu. E li avele to tele o tangata. E li avele whai ngata e li tamoe. E li avea fwoi le whai ngata. E a e lunga lau. E wa aile li i whaola o Iesu Keriso. E pei fwoi la i o tātou oranga. A wani avea popo ngā, ma whai ngata, ma tofotofonga, ma me o mai o tātou oranga. Ma me poroka ai. Ma whaavai ei oi. I lau au nanga i le atua. Amen. E te iloa le si whatai ta inga le leia. Ma meo le tangata e nau. Mō le atua malana ngalwenga. Ma nau ia moa le whaaola o Iesu Keriso. I le tala i le tau aso. Ngai stau le mta upo sulma le bat. Kuso kala ya sa kaio le mta upo sulma le iwa. O le tala e whata tau i le kau aso. Stau le whai upo sulma le bat. Ngai stau le sulma le balu at whai upo tolu sulma le lima. Tolu sulma le lima se i o le wha sulma le tolu. He meo le tau aso sa ngufo i au kawha o le vai. Me sa ngufo i au kawha i au wala. Pamu. Esi ka ngaka. Ai whai mai ina ua wha alongo le kau aso. Whai mai ina ua wha alongo le kau aso. Wako kere i whaka ngaka e pisa. There was a lot of
people, crowd of people were making noise. Wako kele haka. Fesiri lo marakau aso. Ole ane mele kupu. Ai whai aku ka ngaka iai. O Iesu le Nasareka. Nasareta. O roo sa wali ifo. Ngā o ngā whaalongo me ngai loa ile mana. Ile suafa o Iesu Keriso. Amen. O le suafa o Iesu Keriso ile mana. O le suafa o Iesu Keriso e tutuli e fo i te mongi. O e mankua. O le tangata le fesi, o le tangata kawaso. Paul vai. He don't know how Jesus look like. Nope. Or anybody. And he didn't know what is going on. Aina ua whai atu le tangata. O Iesu le Nasareta o loo sa walifo. E le toi po pole al kawaso i seisi a mea. What he did. Ona alanga ai lea o ia. Yesu e. Le alo tā vita. Ia e alofa mai ia tea. Ai teilo. O le mānai o le mele. O le kawaso. He didn't give up. Nor care about people around. He didn't. Ona o le mana o le suafa o Iesu Keriso. Wa ta'u atu le kawaso. O lea sa ia ai sa ia le fefe. Sa ia le popole i tangata. Au ua ia wala au Iesu Keriso. Whai mai ia. Iesu e le alo tā vita. Ia e alofa mai ia tea. Ai keiro. Ngai ei fo i marau mui i ngā le vāranga. Ngai ei fo i ka ngaka kau whai e poroka. Kau whai e whai ngane e kuu o i laro. A oro e kau mawhai e ke au aunga maawero wola ia Iesu. There is gonna be people always trying to put you down or to block you from giving your life to Jesus. Amen. There was people there. Ma me ina ua wala au atu le tau waso. Ma alanga atu le tau waso i le leo tele. Whai mai. Ona wawao lea o ia e tangata na mua i luma. Amen. Mai le tangata ua mua i luma. Ma whai atu ia te ia. E whaalolongo ia. A ua atili ai ona alanga leo tele o ia. Kusa o le whai aka kasari. So ia aisea, wa aia lalo wai, a whai o le kangaka o le ngofo i le au wala. E whai o le Paul wa ai, koe pamu. Amen. A whai e te whaalongo mai nei teimu. Amen. For some reason, you will struggle and you're in the street. Amen. Bala au i le tua. Ta talo i le tua. E fe sosoani ia te oe. Alanga i le tua. Male loto wha maoni. Repent yourself. Give yourself to the Lord. Accept Jesus as your Savior in your heart. Amen. Awa nei a veo tātou whapita auli. Awa fwoi nei a veo le wa aia lalo me o tangata ia te oe. Ma mea e te le nau e te awelo wola ia Yesu. Wa ire kau waso. Kusa o le alanga kure kau waso ia Iesu Keriso. E whe soi mai. Your enemy starting jump in and try to put you down, try to
E whai kala ia awange i e kalia Iesu. E whai kala mai ia oi ngā o singa kaimi fo ia. E ika ngaka, there's people are there is waiting for me to fail. Amen. E kala mara moi. E ita ngata le taimi nei. O lea e whaatari le taimi o te pau ai. Awane ngano ia oi. There's going to be, when you come when you come and give your life to the Lord, there's going to be people are watching you every single day of your life, waiting for you to fall. Tala mana moi. Ai teilo. E le I popole I eri ka waso lea. Ngai lo le le ka waso. None of these people, none of these people will give miracle to his life other than Jesus. So why I care? Why I listen to these people? Why are we taking negative advice from these people? Why? Why? There's Jesus that do miracle in my life. That's the only one I care about and listen to and give my life to and accepted him to my heart because o Iesu o le ali whaora. O ro o iei le alofa. Muti vale. O le alanga whai maia. Whai mai wa akili inga koe alanga ka waso. A whai mai, le alo ta vita. Ia e alofa mai ia tia. Awane ingano ia te oe. O ro whaalongo Iesu. I lo waungangi atu ia te ia. Don't doubt Jesus in your heart. When you ask Jesus for something, you have to have faith in him. Amen. Ua le popole a le tau waso. Pole a fo I le mamau le me o Iesu. He was still scream out his name until he answered. Na fo mo na wala au mo. Iesu e le alo ta vita. Ia e alofa mai ia tea. Ia. O mai lo mo whawhita uli. O pōpō ngā. O whaingata. O tala. E le petia ai lo. Lo ola au na ma lo tau mawhai. E ave lo ola ia Iesu. But what the blind did again. He screamed out his name the second time. He didn't give up. He didn't care what people was telling him. He was still shout out his name the second time. Mai lea loe o tā vita. Ia e alofa mai ia tea. Saulo whai upu e whāsul mai. Ua tū Iesu. Ma whaatonu atu. Ia tai. Ma whaatonu atu. Ia tai mai le tau waso ia te ia. Ua lata mai o ia. Ona fesili atu leo Iesu ia te ia. See how Jesus is. O lea lofa I o Iesu ia te oe ma. Le mānaia le fesili a Iesu. Pai mai. Pai mai le fesili a Iesu. O le ale mea e te manao ai o te whaia mo oi. Amen. Pai mai Iesu. O tātou wō ma tātou mapaanga.
o le tātou por kalama, ma tātou ainga, whai mai Iesu. O le ale mea e te manao o te whaia mo o tō. Hallelujah. Vi ia le atua. Ona whetalai atu leo, whai mai. Ona tali atu lea o ia. Lea li ie. Ia pupula o mata. Amen. Ona whetalai atu lea o Iesu ia te ia. I nā pupula ia. Ua whaamalo ina oe i lau whaatua. He mea ona pupula i loa leo ona mata. A whai o le ngai ka waso lo wola whaleanga. This is the time to shout out Jesus' name. To come. And help you. E whaapupula o mata whaleanga. A whai o le ta waso o tātou. Ola whaleanga. It's the time. Wa ta tau o na tātou wala au. Ma tātou tuli o tātou tuli vai. Ma ta talo ma wala au ia Iesu. E whaapupula ina o tātou mata whaaleanganga. Ma o tātou ola whaaleanganga. Amen. Whai mai le tātou au tū. Ua e sauni e te feiloai malo. Ua e sauni e te feiloai ma Iesu Keriso. Are you ready to meet or prepare to meet Jesus? Are you ready or are you prepared to meet Jesus Christ? Ua tātou sauni. Ua e sauni. Amen. Ua e sauni e feiloai malo whaola. Are you prepared yourself to meet our Jesus Christ, our Savior? I le ola e whaamama. Amen. O le tātou upwha marosi le nā i le nea fiafi. Ia tātou nau. Ina ia avea tātou. Ma whanau moni a Iesu Keriso. Ia tātou wola. Ma le whaatua. Mo Iesu Keriso. O awhainga tā o leo langa. O awhainga tā me tutupu mai. O awhoi vese se inga e o mai. Ia awane o tātou whaavai ai le tua. Awane a vea mea ia e pungi tia ai lo tātou wola au auna. Ma le ola whaatua ia Iesu Keriso. Amen. Tātou wa aia sa kaio. O le tangata pupu. Whai mei tala o le tangata pupu. Sa whainga tā ia te ia ona i loa Iesu ona lea. Ona le pupu. Aina a vea ilona pupu uma mea la e refi alu e wa a Iesu. No. Whai mei a sa ia ta moe. After he run and he climb up the tree to see Jesus. Olea. Ole tātou whamalosin nā nea fiafi. Whamanuia tele lava le tua i lau whaalongo i le nea fiafi. Ia ile mana o le anganga pa ia o le tua. Ina ia whape nao na soani i lona upu. Ina ia whape nao na ngalue mwha malama a tili lona upu. I lau loto ma lau fina ngalo i le nea fiafi. Amen. A whai fo i e maua maile nei po kalamai. I se teimi o le nei a fiafi po le a lava le aso. Ia whaamanuia le atua i lau whaalongolongo. Ia ile mana o le atua. O le teimi nei.
ua te tauana tātou mai e ave o tātou ola mo le atua. E tauana tātou mai e ofo I nā tō tātou ola I mo Iesu Keriso. Wa lata lava le taimi. God time is near. Ua tele whaalave lave, ua tele ia me te tupu mai, I lea tunu ma lea tunu. O tātou, e o ai o tātou au tapa o loo ia me o tupu. O whailonga ia ua lata le taimi o le atua. So ua te tau ona tātou sauni uni, ua te tau ona tātou whamaoni I le atua ma tātou ngā lulue whamaoni I le atua I lona whi aumano na ngā luenga. Amen. Ia iei pele nganga o le atua ia te oe ma I le nea fiafi. Waptai le atua I lona upu. Maua se nganga fau ave mo le atua. Ia o le vi inga nai whaapo I le atua. O le aia. O le tatou whamalosi le nai le nea fiafi. E whai ma whamalosi ia te oe I le neiva Iesu. Ia leo po toi titi a uma. Toi tasi a fu ia le aso ia. Uma fo ila I o le neiva Iesu I fi au mga luenga. Ia papena ona I le anga leo le tua I lona upu I le nei Iesu. Ia ua whamanuia I tātou lo loto ma lo fina ngalo. Ia ua, you know, it's time to give our life to the Lord, to Jesus Christ. You know, it's now. Don't wait too long because you never know what's going to happen in the future. But at least when that time comes, you prepare yourself. You give yourself to the Lord. You accept Jesus as your Savior. So when that time comes, you will meet Jesus in heaven. Ia o le tātou upu le nai le ne fiafi. Ia papatai te le lawa I o tātou ainga, tātou paanga, o tātou wō. Ia I le nei le nea fiafi e ala I le tātou whamalosi. Bi ia o le atua, papatai lawanga lei malawalofa I lau upu whauina. Ua whai ma lui tau I o mātou tangata. E ala I lo mātou ola au auna I lau fio. E au ia I mātou le li ie o na mātou nau. Ma mātou whaamaoni ma ave o mātou ola mo oe Iesu Keriso. Ina ia whapena o na pupula o mātou mata whaalea nganga. Ma whaalongo o mātou talinga whaalea nganga le li ie ma talia rau upu I o mātou loto. Ina ia whailea ma whaamalosi anga I lo mātou ola au auna mo oe Iesu Keriso. Whaamanuia I au lau whanau ma o tangata sa whaalongolongo mai le nea fiafi I lau upu. Le ngata fu I lea o le a toe maua se taimi. Toe mata mai I lau pōkalama. Ma whaalongolongo I lau upu. Ia whai eile nganga pa ia o lau fio whaamanuia ia te ila tau. Le ata maa whaptai I lau upu. Whaptai le nei pō. Whaptai I lau pōkalama. Tu maupe ia te oelewi inga ona Iesu. Amene. Ia via le tua o le tātou pōkalama le nā I le nea fiafi. Whaamanuia te le lava le tua. Ia manuia ngā luenga mwhi au le aso a tae au. Le ngata lea ia manuia hoi le weekend. Pea o toi le ola ma le malosi. Ia o lau pōkalama le nei o le Jesus is the answer. Ia o le o kiki a ngaro whaamole ia awane I ngaro na toi share le tātou pōkalama ia subscribe le kako video le kako channel I lunga le YouTube ia ele I whauma le tātou pōkalama ia vele nei taimi ia e whaatou wha ia ma whaamanuia le pō I le nei a fiafi ia I le manager o le tātou pōkalama, po le paso o le tātou pōkalama. Ia le teo fine. Ia fina I le nea fiafi. Ai fina. Ia whamanuia le atua. Ia te oe le teo fine. Fua ia te oe le malosi. Ia ma le ola. Ia ma le manuia I le aso ma le aso. O lea ia we love you fina.
See you Sunday. Ia o le tātou polkalama i le nā, le nea fiafi awane i ngalo le tātou polkalama i le astonai, ma le sunga i a tala lei, a Esekia, ma i Amerika Samoa i le astonai, i lona i le tula e ongo i nei Amerika, California. Ia a o le lua i o le tolu o le lua wa le o suile kai i o i tutuila i Samoa i kukuila ia wane i ngalo fa mole mole tune in mai le tātou pokalama ia wa foi le upu fa manuia le tua i le astonai o le ia fa manuia tele le le nea fiafi i malolonga manuia le po au le so tai au ia mo tātou wola ia o le vi inga fa po i le tua. In the name of Jesus. Man, we tell it, Nepo. God bless. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is